kumwe na Yesu niwicazwa na Yesu nubwo imigati idakwiriye abagiye kurya nubwo amafari make ya paraporo yabagiye kurya bazohaga kandi basigaze mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Umuntu wese wicaye muri iki kibanza ufite ikibazo kijanye no kurya Yesu azagikemura. Wowe stoke yawe ihaye memaguza itameze neza wiringire Yesu. Semeni amen. Harakandi kantu Patri harakantu kaza kanezeza muri kino gice ngo hari umuhungu wari kuzunguza imikati gahe n'amafi. Abahungu mwese muhaguke muzunguze mu izina rya Yesu. Tukwiye kubaho ndakantu uzunguza Yesu yo kurangurira ukamuha umushoramari azunguze mu izina rya Yesu. Abajene b'abashomeri kimugezweho pi umuntu ugezweho gusokuza mu Nyirasenge wagiye muri Canada shanga nyohereza ipataro shanga ngiye muri salo shanga ikintu cyose wowe shanga umuntu umujene ufite ubwenge wize equation. Bwana sifiwe. Kadusome ijambo ry'Imana turasoma Abantu 2. Dusome Zaburi 125 gice cya mbere. Kansabe Pastor Patrick adufashe gusoma aho muri Zaburi 125. Edingwe araza kudusomera muri Yohana gice cya 6:68. Yohana 6:68. Kaduhere muri Zaburi 125 umurongo wa mbere. Haravuga ngo narivuze ngo ni Zaburi 125 umurongo wa mbere. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhoruhamye iteka ryose. Nkuko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Dingwe Yohana 6:68 honyine. Haravuze ngo Simoni Petero aramusubiza ati Databusha twaje kuri inde ko ari amagambo y'ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Subiremo. Simoni Petero aramusubiza ati Databusha twaje kuri inde ko ari wewe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Amen. Nakoze cyane. Turashimira Imana muri uyu mugoroba kuba hano muri iki kibanza, ariko kandi Imana yatwize kugira ngo tubashe kuba twagabura ibyayo. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira abayobozi mwene data Ruberangeyo ndetse na staff yose bakorana. Imana ibahe umugisha na Vice Dingwe n'abandi bayobozi bose. Imana ibagirire neza cyane kutwizera mukaduha umwanya. Twishimiye abantu bose bicaye muri kibanza, abashitsi n'abasangwa. Twishimiye kubana n'umushumba Rujogoti andutaho mu myaka, ariko twarabanye mu murimo w'Imana hariya haruguru, dukorana umurimo w'Imana tukiri abasore twembi. Ndashima Imana rero kumubona hano, yaratumenyesheje ko yimukiye hano. Imana iguha umugisha, turakwiyegereje, turagukunda. Impano z'Uwiteka yaguhaye turazizi, turazishimiye cyane muri iki gisagara, uzagira umumaro turabizi. Imana iguha umugisha. Asigaye kumusura ubwo no gushaka bindi kisukara abayumbe bakamugeraho bakamenya ko yaje, ariko president azomenyeshe president wako umukristo we yabunze. Cyakora nawe yarari muri komite sinzi ubwo niba ari uzotumenyesha. Twishimiye kubana n'umwene data Ndebutsi. Imana imumugisha. Ari ahantu dufitanye gahunda muri no weekend guhera kwa gatanu. Imana iguhe umugisha kandi ni karibu cyane mu gisagara.
tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Turaganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo inyungu zibiri dukura mu kwiringira Imana. Tumenyere mu bintu 10 none twagize 2 gusa ko turamanuka. Inyungu zibiri dukura mu kwiringira Imana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Inyungu zibiri dukura mu kwiringira Imana, icyambere nuko iyo twiringiye Imana itumara ubwoba mu izina rya Yesu. Imana iyo tuyiringiye itumara ubwoba, ikatumara ubwoba. Bibiliya yavuze ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, umusozi ntuzi utinya imvura, umusozi tibaravuga ngo hari inka zivuga ngo none umusozi wagize ubwoba ugiye guhunga. Abiringi Uwiteka bameze nk'umusozi. Ibiti bizogwa kuri uwo musozi, amabuye yotemba, imfizi zohagwanira, abarozi boza, abarozi b'abadiaspora, abino, isi yose ikaza kuri uwo musozi. Umusozi ntuzi unyeganyega, umusozi ntugira ubwoba, ugire assurance, uri umusozi w'Imana. Nubwo wowe umeze gute, wowe ufite kirize, tugira ubwoba, wiringira Uwiteka, uri umusozi. Imana ireba abayiringiye, Imana ntizibabona gusa nk'abantu basanzwe, Imana izibabona nk'imisozi yayo. Uri umusozi w'Imana, tukazugira ubwoba mu izina rya Yesu. Haleluya. Nkuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Muri Yohana tumaze gusoma igice cya 6 ku murongo wa mbere hazavuga ibitangaza Yesu yakoze 2. Igitangaza cya mbere, Yesu yabanje kugaburira abantu 5,000 batabaza abagore n'abana. Tukunda kuganira ko igitangaza Yesu yakoze cyo kugaburira abantu 5,000 atabaza abagore n'abana, Yesu yahashe bikeya paraporo yabo yaragiye kugaburira, ngo amare kubagaburira ibizasigaye biba byinshi paraporo y'ibyo yari yahashe. Yari yahashe imigati 5 n'amafi 2, kandi ikintu cy'intangaza gikomeye ni ukubona abagabo b'abanyabwenge, abagabo b'impara, abagabo b'imfura bicaye ku meza gutya, ngo hari umugabo bababwiye ngo agiye kubagaburira ngo afite imigati 5 n'amafi 2. Abantu bakamatonda ku meza gutya, ngo hari umugabo bababwiye ngo agiye kubagaburira amafi 2 n'imigati 5. Imagine vuba abantu bose bicaye hano, abe nubwo mutobe 5,000, abicaye muri iki kibanza, umuntu umwe akaza akababwira ngo mwicare, ngo mfite amafi 2 n'imikati 5, ngo mwese murajya muhage. Kumanalize mbaziho, n'ukuntu mwamwanaliza amateraniro, n'ukuntu mwamwanaliza uwahagarikiye, n'ukuntu mwamunyanaliza nje uhagaze hano, timwo kwemera mwo musuzugura mwese mugasoka. Ariko ikintu Yesu yababwiye, yarabwiye ngo nimwicare. Muvuge ngo amen. Imana izisaba abantu kwicara bagatuza, bakaba hamwe bakamwumva neza. Iki ni igihe cyo kwicara tukumva Imana. Hari abantu bahagaze imitima yabo ntituje, tibaza bumva Imana neza. Imana kirakubwira muri no mugoroba ngo wicare ugume hamwe wumva Imana. Imana irakora igitangaza, ariko ndikora igitangaza uhagaze ufite imitima uri ya gauche uwa droite, wicare ugume hamwe ugume. Mwonishi yaravuze ngo ukisimama kwa Yesu kwa miguu miwili, ukisimama shida na matatizo zitakwisha. Muvuge ngo amen. Yesu aravuga ngo nimwicare. Abigishwa bariko baganira nabo bakamubwira ngo Yesu, nta n'ifaranga dufite, ariko niyo tuzigira nta n'isoko yari ihari ngo turabona aho duhahira. Bari mu kibazo giteye ubwoba. Hari igihe abantu babona bari mu kibazo, impossibility ziteye ubwoba, nta soko ariko kandi nta n'ifaranga. Abantu bakicarira ibintu bidakwiye, bari bicariye imigati n'amafi biteneye. Ushobora kuba hari ibintu wicariye aho ubona biteneye neza, ariko uwasire gusa kuri kumwe na Yesu. Ni wicazwa na Yesu, nubwo imigati idakwiriye abagiye kurya, nubwo amafari make ya paraporo yabagiye kurya, bazohaga kandi basigaze mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Umuntu wese wicaye muri iki kibanza ufite ikibazo kijanye no kurya, Yesu azagikemura. Wowe stoke yawe ihaye kumemaguza itameze neza, wiringire Yesu. Semeni amen. Harakandi kantu Patri, harakantu kaza kanezeza muri kino gice, ngo hari umuhungu wari kuzunguza imikati gahe n'amafi. Abahungu mwese muhaguke muzunguze mu izina rya Yesu.
tukwiye kubaho nta kantu uzunguza. Yesu yo kurangurira ukamuha umushoramari azunguze mu izina rya Yesu. Abajene b'abashomeri kimugezweho pi. Umuntu ugezweho gusokuza mu Nyirasenge wagiye muri Canada, shanga nyohereza ipataro, shanga ngiye muri salo, shanga ikintu cyose wowe shanga. Umuntu w'umujene ufite ubwenge wize equation. Mibare ya kofi ngaho batayemeye neza. Muvuge ngo amen. Wa musore wari wiseho wari ufite ibintu bikeya utekereza ko ntacyo bisomumarira, ariko niwe watabaye abantu bari kumwe na Yesu. Ifo ku buzima bwacu bugomba guhaguruka bugakora. Twaba gukorera Imana, twaba gukorera imiryango yacu, haba kwikorera twebwe ubwacu. Ikindi gitangaza Yesu yakoze muri iki gice nuko Yesu yakemuye ikibazo kijanye na transport. Imana idukemurire transport Burundi mu izina rya Yesu. Abantu ngo bari bamukurikiye bari benshi, ngo barangize ngo abigishwa ngo baripsuraho gatoya binjira mu bwato, ariko ngo bagere hagati umuyaga ngo bamwishe. Yesu ngo yamamanuka iwe yamagenda n'amaguru hejuru y'amazi. Abigishwa ngo batangira kugira ubwoba, ati umuntu wauza aravuga ati ni jewe muhumure nanje ninjire tugende. So Yesu yakoze igitangaza cyambere kijanye no kugaburira abantu. Imana ikugaburire mu izina rya Yesu. Ariko icyakabiri yakemuye ikibazo kijanye na transport. Imana idukemurira ikibazo cyanga mu izina rya Yesu. Changa. Hara nani ndejo bundi rero nabaje kubibwiriza hano mu Kiriyo. Abantu bazavuga ngo ara agataxi ka changa. Isi niyo changa neza. Uzamuzara umwana ukamutangira kumusimbiza uha umusoma wishimye wari waragumze umwana akamapfa. Changa umunezero n'umubabaro. Abantu bese ngo baramukurikira, bageze aho hantu Yesu arababwira ngo ese mwankurikiye pour quelle raison? Amaze kubabaza igitangaza cyahabaye, bamusubije iki? Bamusubije izo bari bafite mu kanwa, tibamusubiza izo bafite ku mutima. Yesu arababwira ngo izo muvuze si zo murimo. Icyatumye munkurikira, ico muhamuvuga gihabanye neza n'impamvu mwatumye munkurikira. Edi, impamvu wabona amakanisa hashira imiryango abayumbe ibihugu, nuko abantu bazavuga ibyo bafite mu kanwa bagasiga ibyo bafite ku mitima. Yesu yarababajije ngo se mwankurikiye pour quelle raison? Batangira kumwereka izindi impamvu badafite ku mutima. Yesu arababwira ngo sinzambwibwa iby'abantu kuko nzamenye iby'abantu batekereza. Arababwira ngo abasokuruza banyu barariye manu hakurya ariko barapfuye, ariko nje bazantanga umutsima w'ubugingo abantu bazabarya tibakazongere gupfa iteka ryose. Abigishwa baramubwira ati none se uwo mutsima, kuko bari bategereje iyo surprise ababwiye, baramubwira ati tubwira uwo mutsima wari we. Yesu arababwira ati ni jewe mutsima. Bama barakara imisatsi kazamihaguruka. Bari bazi ngo Yesu arababwiye ngo baramufata bamutererega mu nkono bamuhindurega bashiyemo congaga bamwe bamukarangaga ngo bazorye. Naho Yesu yarababwiye ngo munyemere munyizere mukurikira amategeko yanje. Muvuge ngo amen. Bararakara. N'uyu munsi dufite abantu barakajwe n'ivyo Yesu ahayavuga. Yesu karavugisha abakozi b'Imana akababwira ngo ni mwemere murye Yesu, urya ya majambo yanje akanywa n'aya maraso nico duhuriraho. Ariko abantu bubu ntibakeneye kurya amagambo y'Imana, bakeneye kurya ibindi bitari ivy'Imana. Bararakasha ngo bababwire ko ari bo bagiye kurya, batekereza ukuntu bagiye gushira umuntu mu nkono ngo bamukarange barye, ngo bamatangira gusubirayo. Yemwe mwasubiyeyo nimugaruke Yesu aracyajyoshe mu izina rya Yesu. Abazaga bigishwa ati none se ko abantu bagiye namwe muzogenda? Simoni Petero ngo aramubwira ngo ntitwokuvaho. Twakuvaho tukazaerandi ufite amagambo meza ubugingo. Hallelujah. We wavuye kuri Yesu, wavuye kuri Yesu pourquoi? We wa mama wavuye kuri Yesu, we wa mupapa wavuye kuri Yesu,
utakiri connected kuri wifi y'Imana. Icyumba cy'amahombi ni nk'ahantu baza bagwanira intambara nti wohagera. Mu cyumba cy'amahombi habaye muri Gaza, nti wogera mu cyumba cy'amahombi ngo we nkupfukama. Wavuye kuri Yesu. Naho uzambwira mwene data twicaranye hariya, Bibiliya ivuga amoko ane y'abagore. Ubwoko bwa mbere bw'umugore ngo ni umugore urusha urufukurura. Umugore wa kabiri ngo ni umugore w'ingare. Umugore wa gatatu ngo ni umugore w'umupfapfu rwisenyera. Umugore wa kane ngo ni umugore w'umunyabwenge urwiyubakira. Umugore urura kurusha la mort. Azabwira umugabo we ngo funga. Papa Eri, funga. Harimo n'abashitsi. Tiwongorora kano gashati ko arantu ugiye ku mustari. Ufite amaboko abiri nawe gatere. Umugore urusha urufukuru. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikomeye Yesu yarabihinduriye. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikomeye Yesu yarabihinduriye. Haleluya! Bwana sifiwe. Twakuva he tukaja he ko ari wowe ufite amagambo meza. Impamvu ikomeye ikwiye gutuma tutava kuri Yesu nuko Yesu ari we byiringiro byacu. Inyungu ya mbere dukura mu kwiringira Imana nuko Imana itumara ubwoba, tugashira ubwoba nk'intare. Turi mu muryango w'Imana. Umuryango w'Imana ntugira ubwoba. Abakristo bagira ubwoba. Muri uno mugoroba muzamure kwizera, mushira ubwoba nk'intare mu izina rya Yesu. Nubwo wowe urwaye, nubwo wowe urwaje, nubwo wowe ukenye, nubwo boba barakubwiye ko hari uburozi bukomeye bugiye kukwica, wizere Yesu. Yesu niwe byiringiro byacu. Zaza ndyama nizigure kuko Uwiteka mbera amaso. Twese turi abakristo ariko turutanywe ikintu kimwe, nivo yo kwizera. Hari abizera ko uburozi bwobamara, hari abandi bizera ko niba uburozi buje bukanyica Imana yategeneye ko nyura muri uwo muryango. Kandi benshi bazabigiramo na rezo. Turi kumweme. Bwana sifiwe sana. Abandi tumaze iminsi tujyama dusinzire ukamuryama ukamusenga gusa. Bibiliya ivuga ngo inzu zari zibiri ariko zari zitandukanywe n'ikintu kimwe. Muri Egiputa hari ubwoko bubiri bw'amazu. Inzu ya mbere yari inzu z'Abanyegiputa zitariho amaraso. Inzu ya kabiri zari inzu z'Abanyesiraheli ariko ziri inkomanizo zose z'imiryango bari barasize amaraso. Ngo umumarayika w'umurimbuzi araza. Ahantu hose hatari amaraso niho hapfuye, ariko hari amaraso basanze hakingiye. Uzuryama gusuzi ko ku nkomanizo z'imiryango hari abarinzi bitwa amaraso ya Yesu. Haleluya! Iyo amaraso gusa size kungo abamarayika bazabaza bagatambuka. Ariko none tugira abakristo bagira ubwoba we! Bagira ubwoba abakristo bagira ubwoba bapfuye. Bafashe Imana bayishira muri caguwa bafata uburozi burazamuka cyane. Bama bagira ubwoba bama bahwera. Nukuvuga ngo iyo bamubwiye igufa ry'inkoko cyangwa ry'urusake niwe waruriye. Urusake rw'urubemba urarugura urarubaga murarya amagufa amaze gukuraho iminyofu murakubura umugore abita kwiyarara. Umugabo umwe gusa w'umubandi cyangwa umugore w'umurozi araza avuga ngo ntuzobaho ngo ntuzogura imodoka. Ukaba wizera ko uwo muruzi uwo mugore cyangwa uwo mugabo cyangwa uwo musore ngo arusha Imana imbaraga. Umuntu umuvuga butumwa azaguka kamavuga uburozi amasaha 3. Uburozi amasaha 3 ahabwiriza. Yesu imbaraga za Yesu zagiye. Imbaraga za Yesu zagiye ziraruta cyane. Imbaraga za Yesu ziri hejuru tuzamamaze. Tukwiye kuza
watura uburozi iminsi yose mu kanwa kawe ntukaza watura satani chaque jour buri munsi satani amapepo uburozi ayayayaye zo twatura Yesu ameshinda kifo na mauti. Haleluya. Bwana sifiwe. Akopa. Haleluya. Isenti bankuyiregera pa. Nasoje ikintu cyambere narimvuze cyakabiri ngisoze hanyuma duheze Patrick umwanya heza baririmbye. Abakristo bazashira ubwoba iyo biringiye Yesu bazabamera nk'imisozi. Pastor Muhorana, umusozi wanyu hari azagatanga zagihuha. Hari umusozi wigeze kubona uhunga ngo imvura igiye kugwa ngo duhunge. Iyo imvura igiye kugwa neza umusozi uzama witegura ko ubwatsi bugiye kumera wa musa neza. Ibigeragezo nibiza ku mukristo uhagaze muri Yesu ku maguru yombi n'uburyo bwo gutoha ukazamusa neza cyane. Abantu nibagutuka bakakwandagaza bakakuvuga nabi, abakristo bazavuga ngo bareke kubavuga nabi. Hano ni iwacu se wovugwa neza, hano ni iwanyu, hano mwisi si iwacu. Iwacu ni mwijuru, twaje hano turasanga aho turi muri menace, tukwiye kuguma kuvugwa nabi. Iwacu natwe tuzovugwa neza habe n'ubu ngubu mwijuru ko baratuvuga neza. Upfe gusa kuba uhagaze muri Yesu neza. Muvuge ngo amen. Bwana sifiwe sana. Nzamabwira ko hari abakristo bazamera nk'abagore bazababurika. Kuburika murabyibuka mama kina mama. Kuburika. Kurabyibuka. Wigeze kuburika abantu? Dufite gano n'abakristo baburika abandi. Dufite abantu bazababurika mu ikanisa. Umuntu azamaguruka none ninga gushima. Ngo tugiye gushima Imana ngo none ngo Patrick nadusomere muri Zaburi ngo Kofi ngo aze ngo duterereza haleluya zibiriga. Kofi nko gukamba uriye yari wo kuzitira. Ubundi nawe ngo abakora nabo baza muri imbere ya ndirimbo abo nabo nko gushokora nukuvuga ngo akama uri kikanisa. Ta kintu nakimwe akora batanga urutonde gusa. Soma tera haleluya muze mu ndirimbire muze musirimbire akama yica. Ntaza senga. Kofi musengere edingwe nyabuna mu mpeke ngo bamuheke mu masengesho bazagenda bahekesha abana mu mpekere nyabuna mu masengesho mwe mugiye mu masengesho mwe musengere wewe. Imana ni yacu twese ni data. Uko Imana ari se wa Kofi ni ku Imana ari so. Ukwiye kwigererayo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemwo twese twigererayo. Zusenga urekumva bunebwe urekizotagenge usenga Imana. Imana izikumva. Ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Wowe uzugenda n'ubwoba ukazumva ugiye gupfa no kubera nyoko bukongo apfunyaraye mu gahanga. Nawe nusaza uzopfunyarara. Nawe nusaza niko uzobumeze. Kuri nyoko bukwe igihe so uko mushase we ntiyari inkumi. Yari inkumi umuhana wose wari umuzi ko ari inkumi umukobwa mwiza kuko kwawe. Ariko arashaje nawe nusaza nuko uzobuteye ubwo bakobwa bakazana bawe. Twizere Imana. Amen. Abanyabwoba n'abatizera bazabatera umusaraba mu mugongo. Kutizera kugenda n'ubwoba bw'urupfu hejuru y'uburozi ni ikimenyetso cyerekana ko ufite Imana nkeya. Imana ni nyentege nke ku rwego uzoza utinya abagore cyangwa abagabo. Imana akaba ariyo ibinza ifu. Imana mwamye muyishira mu nani mugatebo gucyo mwama muzinga. Ariko nje mfite Imana ishoboye byose. Dufite Imana ishoboye byose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Impamvu ya kabiri, inyungu ya kabiri dukura mu kwizera Imana nukuba ubuzima budacika intege. Ubuzima wowe ugomba gukora ibizo ukora gusa tucika intege. Kuko mvuge ngo amen. Ninde udafite intambara hano? Muntu ubayeho nta muntu uzumugwanya, abantu bose baragukunda wamera nkuko kwikisa. Imbono abantu bose ntibaza bayiga. Amata y'inka bose ntibaza bayanywa. Yesu abantu bose ntibamwemera. Hari n'abayuda batamwemera. Noneho uraho ngaho ngo business za nkoko ziragwanwa ngo ugiye guhagarika. Semene amen.
dukwiye kubaho ubuzima busuzugura ibibazo, ubwinshi bw'ibibazo tukagira agasuzuguro kenshi kakaza kama kazamuka, ukazamusuzugura ibibazo ukabisuzugura. Ibibazo bigiye kumenya ko wabisuzuguye mu izina rya Yesu. Ukwiye kubyibuhira mu bibazo, abantu bakazakora se hako ngo uyu muntu agira imiti ni iyi, urimo kubyibuhira mu bigeragezo. Oya, mfite Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubwoba bushira, ubwoba bushire bw'abakristo. Umwuka karambwira ngo abanyabwoba bushire mu izina rya Yesu. Mushira ubwoba. Abakristo bafite ubwoba. Tugomba gucika intege. Ugomba kugwana n'ibiguca intege kugeza ubwo uruganda ruguca intege ruzocika intege. Nutangira ibintu abantu bakabihagarara imbere, unyure ku ruhande usutangira ibindi. Niba usura kubihagarika imbere usutangira ibindi kugeza upfuye. Tukwiye kuba ubuzima nta kintu wawukora. Abantu ngo bagwanyije ivuga butumwa ryawe ngo bamurambika, kugira ngo Yesu iyo arambika ntaba yaraducunguye. Bamwambitse ubusa, bamuciriye amacandwe, bamupfuye ubwanwa, bamukubise uruziga, ariko arihangana aranesha. Natwe dukwiye kubaho ubuzima bwa Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Ubwoba tunapiga kama ubwoba. Amen.